Biyag ti tao. Rabiin, gumawan pa ilaan di apo ko yung tatang. Hey, yun ay hindi yung obing. Kanay nakastitararamidin na. Hapay, di na nga tama panunot ay ati pa nagdandanag tayo akabalay na. Ay, awan-awag na. Awan nga ro tatang. Diyak makontak ti cellphone na. Unay kit din tayo yung obing. Ay. Tang, iso siguro nday ta. Mabit lang ang lukatak ti ri daw. May bagarabiyo, nana. Intulod ko ni Julie, tanabartek. Di nakabalan ti bagina. Ay na anak ko. Nabartek ka madan. Alalala, umay ka matan anak ko. Sige. Padangsan niyo tiago nga tapumanawak. Nasakit yung ulo. Ay, unay lakit din ti anak ko aya. Jimson, Barok. Agyaman man din, ha? Awan na nyaman na, nana. Saan mi kumapalubusan nga gawid, ang magpilit mat. Iso ngayon tulod kon. Ay na, agyaman na ka talaga. Nataktak ka pa yun. Okay lang, nana ining. Awan problema. O sige, patuloyak nga ro doon, nana. Sige, Barok. Agyaman nakmanen, wan. Panghasim, Julie. Isardan mo ti kasta kararamidam. Maasi ka kumamot ijay nam. Ken siyak met nga apong mo. Di mula mo no kas ano ti panagdandanag mi. No kas diya marabyan ka sumangpet. No sumangpet kakit na barbartek ka. He. Bimbal balasangan ka kasta. Di kay ka di madanagan. Tawan to ti dako sa mapasamak kanya. Ay di mo maibaga ti kasta. Takanayon ka ba't ngakbartek. Among ka diya delikado ti kasta kararamidam. Agbartek ka. Sa marabyan ka sumangpet. Amo ka sa lakniban ti bagik. Tanag yun ay. Agadal ka kit di. Ituloy mo ti panagadal mo. Masadutak nga rod. Sana sumrek ti adal kanya kapong. Kwartayo man kit di. Di mo't nalayon ti pensyon nyo. Wen. Ngam saan ka nga ikanta pagbartek mo to matlaan. Saan na pong? Igatang ko iti tsinelas ko. Nadadailon to tsinelas ko. O kitahan nyo Ha? Apay apong. Di kay kadimasyan kanyak. Awan kwarta ni nanang. Iswada kayon ati pagdawatak. Alamot din apong. Sige. Adto'y ti sa kagasot. Yung kagumatangan iti tsinelas mo. Anyamot din apong. Sang gasot laang. Saan ngumdas da ito'y? Agbalor iti 500 ti gatang ka tsinelas ko. Anya, hay, nagnginan. Alan apong. Nayunan yun Grace, mabalin na sardangan yun, ti pa nagbarbartak yung jagayim mo, ha? Uray kayat kun asardengan ti arak manong. Ngam ni Julie ti mangisungsungsong kanyak. Iso ti kanayon ang mga awis kanyak. O di agkit-kit ka. Agpasugnod mo't nga rod no jakpat kan manong. Gumura ti gayem ko. Bayam agumura. Basta jak kayatin nga ginom kayo diti balay. Nawatan. Wan manong. Sana gapot agul uli makaklatan. Ket yad adayo mo ti kastangar aramidan nyo. Agayab ko iti barkadam dito'y balay. Kalpasan na, agiinom kayo. Amom agpalpaliwak lang. Sorry manong. Kaya na, wan gayam. Ada ka din nobyo ni Julie, agayam mo. Ha? Adda idingam nag-breakdown. Basta? Ape adamdamagam manong. Crush mo niya. Saan? Tilay pagbagam. Nadamag ko lang. Ading. Mabalin nga lang ti cellphone number na. Ha? O sige, mabit lang ang manong. Kunaktupay kat. Kursonada na ka ni manong ko, Julie. Mabain la ang mga klon kanyak.
Umay ka no sumarong ka rin balay inton malam, Grace. Kat adakan ka pasangbayan mo no saan. Amangan numabain ka la kanyak takabsat ko. Ngam adaamin kan ka desisyon. Friend, tsak kayo tiyag bali na plastikin ka. Ngam, saan ko a type ni manong mo? Ha? Kita ang matigap titawan mi 18 ko laeng. E dinto ta ni manong mo kat 30 plus nan. Lakayo na maidilig ka niya. Naimbang nga orasyon, nana. Mabalin na sarong kara ni Julie. Ay na, pasensya ka na, Jimson. Sana nagawi jay anak ko iti duang altaw. Anya? Sa dino tinapanan na, nana. Ay, simurot ka dagiti barkada na. Anya? Madanagan nga ruden barok. Di man lag text when no mawag no kumustan iti ayan na. Nana. Ay na, baliwam tula ang ganti umay barok. Ay ko, niya, pasensya ka na. Sige, nana. Agyaman na ka. Sigurado ka kadi itirik na, Manong. Amumot no kasano ti kinabulakbul di gayam ko. Nabisyo pa'y. Sana to bang kanyak dahi ta ading ko. Basta tiyan mo, kat agayata ka ni Julie. Kat no kaya tanak. Ikalay sa kadagos. Kasano no saan nakakayat, Manong. Ano basta man bilang, awan mabalin ko. Basta naibagak tirik na. Awatek, no anyaman tigasat ko, ading ko. Numaminsan tatang. Kaslakay kayat ko paikit din no makiasawan ni Julie. Anya? Ay, nagubingan pa lang ni Julie. Ay no siya klamay sa. Pangayawan mo laang dengdenggin na. Nasaysaya at no makiasawan tatang. Baring agtalnan. Ha? Masiguradong marod, aday ta ti solusyon ti amin. Saan nga ta nakarkaro problema? No makatumpong iti barumbado a lalaki. Ay kaupilyin na ati pakiasawaan na. Ni Benson. Kayat ko dayjay para ken kwa na tatang. Nanakam a lalaki. Ada natalgad a trabaho na. Ken ambok adin to agbabawi. No iso ti pakiasawaan na. Ay, unay met nga nandiyan mo. Manipod na'y barkada. Awanan! Timbang sito nga agsasao. Win nga ron tatang. Ay na po. Saan ka makaturturog amang pampanunot ken kwa na. No kasano ti aramita. Hindi ka nagpampanunot. Tama nga nagsakit ka. Nagkararag kalat anak ko. Ikararag ta. Asapay la ko matakuldingan ti Diyos ti puso. Ken panunot na. At maamiris na dagiti bidot na. Oh, atay pa Julie. Isat mo pa ya? Manjakon, Carlo. Maululaw ako. Halagit din. Pasit lang. Ibusan tayo yan eh. Atay. Mao din tayo. Okay. Okay. Kasta Aday ka. Okay. Agawid ako. Inton bigatan. Itulod kanton. Carlo, amangan no, mailawan tamanan. Anya ko ma. Awan dagas na. Balasan ka. Baruak nat. Wen nga, saan tamat nga kaya na yan? Nga ma, apay nga aramidan tati kasto eh. Ulitek. Awan dagas na. Tabaruak. Balasan ka nat. Nga, kasano nagbunga ti pan na kailawan ta? Nagbunga di. Biyagan ta. Anya, kasta lang. Di nak ikasar, Carlo? Isyat mo kiti. Isyat mo pa Talaga positive ti resulta ti pregnancy test ko. Kasano da ito yan? Madi talaga ti riknak.
Pagiso. Ni Carlo to yung mauawag. Hello, Carlo. Julie, agkita ta. Kailim ka. Nasaya ate mawag ka. O sige, makisinara ka ken ka. Tadanas ka na maamuam. Anya day ka? Masikuga, Carlo. Anya? Ay, sige. Atapay kayo maramida. Bye! Carlo? Hello? Hello? Apay nga ta. Nagdardaras mat anang idap iti cellphone na. Talaga sana na nagparparik na ni Carlo. Intarayan na ko ni dinamuan na masikuga. Kasano da ito yan? Diya kaya tamamuan da nanang. Kasigurado apagong tanda. Julie, ada sa nga ilim. Rumwar ka dita sa led mo. Sino nanang? Ni Jimson. Ala, rumwar ka, takasaritam ti sa nga ilim. Uy, nanang, umayan. Amo kunti aramidak. Na, Julie, anya ti kaya ta sa wenda ito'y? Apay, nga agbakbakwar ka? Masikugak nanang. Anya? Sino ti ama ti sikog mo? Awan ti ama na. Kaintarayan na kun. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? Daitan ti bunga ti kinasukir mo? Uray taadamot mga langon iti sikog ko. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Pakasaranak ni Jimson. Isu ti tumakder nga ama ti sikog ko. Anya? Imbagam ama sikog ka? Ammo na ti kasasaad mo? Saan? Apay ko mga ibagak ngay. Maupayin no maamuan na masikugak. Anya? Nukas tangarod. Di ka makiasawa ken kuana nukas tamat laeng. Sana da kayo ti makiasawa, nanang. Siak! Naawatan nyo! Uwin ngam, panangluko ti kasta nga aramidam. Arig na luklukom ni Jimson. Basta, makidin na akon kini Jimson, nanang. Jimson, barong. Aday bagakken kawan. Kat numaamuam da ito Adaken ka no kayat mo pailaeng ti anak ko. Wen no saan. Anya day ta, nana? Jimson Baro. Masikog ti anak ko. Anya? Intarayan ti nakasikog ken kuana. Kasta ka di? Hitata na amuhamon ti kasasaad ti anak ko. Amok maupay kan, Jimson. Nga maawatan ka. Diyak kaya talukwen na ka ti anak ko. Isu nga ibagbagakon ti agpaiso. Masikog ti anak ko. Isu nga dapay gundaway mo nga agpabawi. Sumapol ka lang nga niti sabali nga sawaem baro. Ay atak ni Julie, nana. Maawat ko ti kasasad na. Nakasagana ka mga kasarkan ka, Julie. Agyaman na. Ngam, uray no saan tapay lang kasar, Jimson. Apay mat? Basta, sa anak pa ya ready. Ngam di ka matanagan. Tamaki din na akin ka. Kat, ibagak tulad takin kan.
no nakasagana ako na makikalay sa kenka. Nakarubot ka, met. Papanam, bakit? Bantayan pa lang ti anak ko. Ada atendara kapasken. Julie, sansana man ang tirumwar dito'y balay. Awan bibiyang mo. Di uray sa anak nga agaw-awid. Mabalin mo tata. Anya? Laglagi pam. Napilitan na klaang anak din na ken ka, Jimson. Awan pa nagayat ko ken ka. Iso nga, anusan na ka? Taanusan ka mo't? Agin inanus ta na. Nagsakit mo tantikas ta pa nagsasaw. Pasensya kan. Ngam ibagbaga klaang tipudno amarikriknak. Ken, no saan na ka makaawid, ipanmunton ti anak ko ije balay dananang. I love you, Julie. No kasta, kaya't naklata, nga oray nakiasawa ko ni ti sa bali, Carlo. Abuan, kahit kalata. Apay ki din na saan? Ramanam daytoy. Ah? Carlo, arak kan sigarilyo lang ti bisyo. Jak pa'y napadas tinagsyabu. Isungaro ta padas sa mita. Ala na, mayat daytoy. No mapadas mo, sigurado sa pulim to. Carlo? Ito. Padasam ki din. Ala na. Ah? Sige, Carlo. Mayat, sana ya? Uwen nga paiso. Ato iti bingay mo, Julie. Bingay mo iti panaglaklakom, iti maiparit at droga. Wow! Nagadwa kwarta. Ado tinaglak, ma'am. Isung ado ti bingay mo. Limayin ka naglako, ha? Siyempre. Kayat ko ti maadaan iti ado a kwarta. Iso alalay nga tikla ko. Indon bigat. Adda manan sabta matawan. Ado manan ti simang pat alako tayo. Milyonis manan ti kwarta no kaskasano. Daytoy! Awan ang tignay tidakas. Ingat tayo na gito mayo. Pulis kami. Diyos kay, dagang pulis. Kasano dahi to yan? Tintaray. Santa na makalibas pa eh. Matiliwtan. Nanang. Jimson. Tulungan dag. Diyak kaya ti mabalod. Tulungan dag kuma. Yapo, namin anaw abinagbagaan ka, dako. Saan laeng asyak tinang bagbagakan ka? Ado kami, ngam awan timpang pangag mo! Nakakasimot ti anak ko, nanay. Saan ko na mataripato ti panagdagkal na? Aganos ka, Julie. Takas ti pinilim abiyag. Wala nga roden. Life is a matter of choice. Sinayang mo ti pamatag na impay ko kan ka. Saan lasi ka? Agraman anak mo. Impatag ko kaspodpod ng anak. Inaramit ko ti amin nakabalak. Tapno mapagbaliw ka. Angam saan ka nagbaliw? Isong aganos ka. Takas ti pinili magasat mo. Ket agsi na tamatan. Anya, Jimson, ang bababawi hakitan. Agawanan na kuma. Kandi na kumasinaan. Ladingitak, agam na po kaunti panagayat ko kan ka. Total, imparupam mo't kanyak ti kaawan patag ko kan ka. Anapilitan kala anak din na kanyak idi, sana ya. Iso alipatan kamitan. Awan maramidak no din akong kayat. Jakmat mabalingay pilit ti bagikit ka. Basta, diyo ko mangarot bye-bye anti anak ko. Wen, di ka madanagan. Taripatun mi ti anak mo. Kat ikarkararak ko iti Diyos anak ko. Asapay kuma.
ta din tutumulad ti anak mo ken ka. Nakapsuta ko na gapoy ti agtutuma asakit ko, Jimson. Marigata na ka magasikaso iti apo ko. Kasano nga tan? Sapay agtrabaho kiti sa bali a lugar nana. Kastaya. Ay naapo, awa mo nga minunday di tata nga katulong ako ba. Marigata na, barok. No maitalakyo ti anak ni Julie kanyak. Isurot ko iti papanak. Tasak ti mang taripato kan ko na. Napatagan kanyak ti anak ni Julie. Impatag kon kaspudpud ng anak ko. Iso asaan na sabsabali kanyak, nanang. Jimson, agyaman nagtabi masyar ka dito yung pagpanudan. Wen, kat kaduak ti anak mo. Boy, ag-bless ka ni mamim. Boy, anak ko, dakal kan. Da kayo kano tipod no amamik kunan ni dadik. Wen anak ko. Ay na, dakal kan. Kailaw ka unayan. Nakapsutan ti inam. Isungay ti puder ko ti ayan ni Boy. Agyaman ak, Jimson. Dadi mo binaybayan ti anak ko. Wan gayan. Ipakadak ti panangikuyog ko kini Boy iti lugar ti asawak. Paejayan ti pagnaadan mi. Asawa. No kasta. Nangasawa ka. Wan, di ka matanagan. Nasing pati asawa ka ni Boy. Impatag na iti kastaunay. Imbilang na kaspudpud ng anak na. Sorry, boy, anak. No nagsingsing patak ko, Maidi. Saan ka maisina kanya? Pagbabawayak dagiti ngay nararamit ko, hindi ka labas. Di ka madanagan. Tanasaya ti kasasaad ti anak mo iti puder mi iti asawak. Saan may abaybayan? Ay sige, patuloyin min. Boy anak, agpakadakan ka ni mamim. Mapan kami pa'y, mami. Arakupan ka man pa'y, anak ko. Mami. Patpatgan ka unay. Agsingsingpot ka kuma, anak ko. Kat dinakto kumaliplipatan nga ina. Adak lang dito'y amang ipatpatakan ka, anak ko. Biyag ti tao. Kahit kumusta ti panagdinayo ken ni Ben, anak ko. Okay kayo kadimot laang. Wenanang, naragsakak, taado ti kwartak. Magatang ko amin, akayat ko. Ay, main, anak ko. Oh, ape akaslasan kayo naragsak. Akwa. Nakadkadlaw mat ngamin, anak ko. Akwarta laang tikinayat mo kan ni Ben. Ay nananang, di yun baliksan dayta. Noan niya timadlaw yung isulatan. Di yun isawang pay. Ta sana mapaglibakan dayta. Ay, anak ko. Ay, wen gayam, adakwar tayo, ha? Adtoy, ikan kayo iti kwartayo, nanang. Sangaribo dayta, ha? Ay na, amangan no sa pulan ti asawam dagita ited mo kanyak.
Saan, nanang? Nuintad nan kanyak, awanan ti pakibiyangan na. Nasingpet ni Ben. Sana naimot. Alaan yung ti kwartayo, tapumanawak matla dagos. Ay katagyaman ak nga rod, anak ko. Sige, mapanakon. Indagas ko lang ti kwartayo. Okay, mapanakon, nanang. Sige, anak ko. Aganad ka iti panagmanehom. Ay, talaga nagbaliwan ti langat anak ko. Manipod na kay asawa kin ni Ben. Kaslag lang-langan abak nang. Di kutsi pa yan. Ben, honey, naalam mo ti pensyon mo? Inton bigat, honey. Honey, tay allowance ko ha? Di mo liplipatan. Wen, malipatak ayamot na ita. Saan? Ay, wen gayam. Sukatak ko man ti cellphone ko. Apay, naumamadagosan. Kagat-gatang taladay tayo dinaminsan ngal daw Jak gayam kayat dito a cellphone. Jak kursunada, honey. Anya? Please, ada ka barbaro kayat ko a cellphone. Isuntigatangan ta, honey. Okay, sige. Kas itiin karikin kay di santa pa'y ngagasawa. Itid ko amin nakidawam kanyak. Ay ayatan ka, main. Ay ayatan ka mat, Ben. Honey. Kat, pangtadam nga rodan iti may sa pa cellphone mo, honey. Nakagatang kamutin iti sabali pa cellphone mo. Kwa, itad ko na kaninanang ko. Sige. Sikati makaam mo, honey. Thank you talaga, honey, ha? Nagsayaat ka kanyak. Awanan ti pangisukatakan ka. Sikalaang ti ayatak, aging at maudi nga angis ko. Kastak matkan ka, main. O sige, agawid ta nga roden, honey. Inta pa'y mangan. Mabisinak. Kalpasan na agpasyartan tupay. Kwa, adapi ko mapapanak, honey. Sa dino? Kwa, nakita ti cellphone ni nanang. Kuyugan ka na. Duwatan amapan. Tentapasyaran ni nanang. Gumatang taniti kanan tayo. Napno, pagsasangwan tayo ijay. Saanan, honey? Agbati kanta mabiitak laang. Agsubliak matladagos. Anya? Ay, awan mood ko itang aglower, honey. Baliwan tandun tagkuyog arumwar. Inakla ito to cellphone. Kalpasan na, agawid ak matladagos. O sige nga rod. Sikati maka mo, main. Itakas na nga rod na dya balay, honey. Tala mo ti kotse. Wen, honey. Thank you talaga. Sir, awang ka di pa ni Main. Nakaluto ak nga minan. Awan pa'y nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Ha? Napanan na nga rudan ngay, sir? Kuna na mapanalaitad ti cellphone ni nanang. Awan mo tan. Anya? Ay, makapadanag mo ti asawak. Ay, di kayo nagdandanag, sir. Tapuso yaw. Paumay siguro na ijayan. Pawidan. Nay, adawag yaw, sir. Agyaman ak. Hello, main, honey. Ayan mon. Hello, honey. Sorry, ha. Traffic. Kanlobat na kitay. Ayan mo nga rodan. On the way akon. Traffic laan. Okay nga rod. Sige, tagman-maneho ka. Agad ka, honey. Okay. Thank you, honey. Bye. Bye. Love you. Ayan na kanon nga, sir. Paumay ka nun. Na traffic. Pinagdanag nakmanen. Kunaklaki din no anyan tinapasamak iti asawak.
Tiyanang, ada ibagak. Ay, apay gurdaw. Anyaman tinasagap mo adamagan, wano chismais. Ni siya nang may. Anyat pagkikitaam kanyak, chismosaw. Kumay! Apay di mo aglunan day tangaw galay. Kano sikatin news reporter dito yung lugar tayaw. Agtal na ka mamut siya nang. Anyat ibagam maya. Ni Maine, kanayon ko, matiliwan nga da kay ninawag na iti cellphone. Anya? Kahit among mga do ti kagayam na. Adaw ti barkada na. Ang mga numay sa kadakwada ti kay ninawag na, Imposible Gumaratigit mo ta makisarasarita iti cellphone. Anya? Kin pasaray isipat-sipan na pa iti mana iti angin no ka. Madlaw makilkilig yo. Unay mo day jayan. Anya? Ay, subsobraan man tis istorya maun. Saan mo ita? Pudnaw ti bagbagak kunak lang aruday. Ay sos ka. Di nakto mo patyan. Agtal na ka man? Amo kung ti style mo. No, sana masubran ti storyam, makurangan. Makamo ka, ano di ka mamatay? Nakita nga raw. Makilkilig ka makisarsarita iti cellphone. Kasabali ti isam na sika. Ay, agtal na ka. Ang mga no, damakangagkang ka. Ingka kagtrabahon. Panawan na dito yan. Isturbo ka matititrabahaw. Ingka jayan! Ben, honey, ada ko makidawakan ka. Anya dayta? Ibagam, honey. Basta laki di ka bailak. Apay kit di na dyak ipaay. Kwa. Hay, boring gayam na awan anak ta, honey. Main, pangaasim. Di mo kumamot kidawan kanyak ti dyak kabailan nga ipaay. Amumot sa anak ang makaputot, tabaogak kat nga rod. Saan mataparikot day takat? Adda remedyo iti dayta. Mangampunta, honey. Nukas na, kayat mo ti mangampon? Di mo kayat idi, saan ka di? Idi dayta. Ang amita, kayat kon. Main? Kayat kun ti mangampun iti ibilang tanga anak. Sige, honey. Kayat ko launay Idi pa lang ay bagbagakin ka dayta. Ngam di mumut kayat. Dakkel ko maitan ti anak ta. No nagampun ta idi. Di kagdanag. Dakkelan ta ampunan ta. Saan ta na problemaan ti mga awir kan kuana? Sino ti ampunan ta, honey? Kun mano titawin na. Honey, iso ni Junjun. Ti bagbagakan kang ampunan ta. Junjun, iso ti asawak. Ngagbalin mo tan nga amam. Agmano ak, sir? Manutawan mon, iho. 20 kon, sir? Daddy, kunamon ka ni Ben. Junjun anak. Tamani po dita. Da kami nagiti dadakkel mo. Mami, kunamatan kanya. Mami. Honey, kabagyam ka di. Wan honey. Anak ti kasinsin ko. Kasla kanakak. Apay, saan ka nga gis-eskwela, paro? Saan, sir? Ay, daddy. Marigrigat kami lang amin. Awan kwartami ang pagadal ko. O anya, honey. Ipakitak ka din kan kuana ti agbali na silad na dito'y balay? Sige, honey. Makamukan ken kuana. Ben, honey, anyat makunami ti ampunta. Di ka madanagan, nasingpot ni Junjun. Di mon samot kayat nga ampunan ta. Pasensya kan, Main. Naklatak lang amin. Kunak nubing ti bagbagang mampunan ta. Barumot gayam. Ay na, may mayatan ti kasjay. Tapno saan ta na problemahan ti mga awir kan kuana? Saan ka di? Wunmat kit di sigurado ka nasingpot ni John?
Wen, honey, awan ti ron ba nga pagdanagam? Kasinsin ko mismo ti inana. Main, Ang no di mo kayat? Okay lang. Pagawidak nga roden ti kanakak. Oray santa na mangampun. Oray awan anak ta nga roden. ne, sana kasta, honey. Kayat ko honey. Apay kit din nasaan. Kayat ko, honey. Oho, imposible mo daitan. Siya nang, jakpat yan, pulaos. Anyaman ti di mo patsyunan, gurdaw. Jakpat yan nga pun da dyan lalakay. Anya? Adaya, magkasta. Makaisa, makiti pasikidyo. Kinbaliktad nga isang. Unay mo na tama, mangampong ka ba intitawan na? Unay mo tangay, lalakayan. Anyaro di kaya mong ibagangay. Ang muka, andamanin sa baling agtartaray di tautag maun. Ika man na nitida ka sa kay papananain. Ay, basta. Jakpat yan nga pun da jay. Urag pinustata, siya nang. 5 kasaut. Manjak mo Naitakot ti pakipuspusta akaon. Oh, urawan. No di mo kaya't di saan. Ni Sir Ben di ka pinustak. Oy, tangiwa mo. Intun mangag na ka. Ay, dakas ka kinisar. Hoy, anyat paginiin na rasaasan nyo dita? Ay, Aw, makitam. Sikan tumang ngamin gurdaw. Agin na dayo kayo manadwa dita? Ha? Wan, ma'am. wine, main. Nay, agsarsari tadamain kanti ampun nay tardain. Sika mo kami. Anya siya? Sika Nay, agapapatan samay. Di ka nagananad. Sika tisan nga ganan. Ay, saus. Anya nga tangay, ti pagkapapaan dagiti ha? Honey, rumor ita, tayong pasyar. Ay, maditirik na kani. Aglaladutak. Anya? Ne, apay ngay. Jakman amo, honey. Sikalatan ti rumwar. Awan ganas ko. Itagpa-check up Jak kaya tikasta makit-kita ken ka, main. Awan sakit ko. Banog ko la siguro da ito eh. Napanan nyo ngamin ka ni John di Kalman. Narabyan kayo asimangpat. Kan inaldaw kayo na rumwar. Papapanan nyo aya, honey. Awan. Ipaspasyar ko lang tampunta, honey. Madya talaga ti rusok ko. Excuse me, honey, ha? Ha? Anyat mapaspasamak, iti asawak. Ben, honey, talaga ka di nga ay ayatan nak? Unay-unay, main. Nga uray, makabasulakan ka? Mapakawanak nga ta? Dinak nga ta kagura, honey? Depende siguro da iti nakabasulam. Apay ngamin. Ben, aday pudnokan ka. Kat sapay la kuma, tamapakawan kan maawatan nak. Anya da ita? Masikugak, honey. Anya? Masikog? Kasano na pasamak na ita? Sino ti ama ti sigog mo? Kukwa. Ni Junjun nga ampunta. Anya? Ben, pagkawanan na kuma. Amo ka man nakawat ka. Amok nga yayatan na. Isama pagkawan na. Saan ka di? Nukasta. Puno ti atap ko. Awanan ka itibain. Likliklikag ti agpanunot iti saan na nasayat. Yak kaya ta panunutin nga da relasyon nyo iti bagpagam nga punta. Ngam ita.
Si kamot la mismo tinangipod no iti dayta. Ben, ayayatan nak, saan ka di? Mapakawan nak. Sina ako ni Junjun. Takanayon matlati panagapami. Balang kantis ka, baba. Ben, pakawanan ako ma. Ikari, kagbalbaliw akon. Pumanaw kan iti sangwanak. Balang kantis a babae. Agnaad akon diti balayo, nanang. Di na kun kayat ni Ben. Ay, una yan tinar-aramid mo, anak ko. Di ka la nagpampanunot matan. Tiyamok, mapakawanak ti asawak. Tiyamok, maawatan nak, tayayatan nakit nga ron, nanang. Ngamsaan mat kayam. Uray sino mat siguro nga asawa ti agsaad itibiyang na. Talagang agsakit tinakam na. Agasam day ta, pinagparang mo nga ampon day jay alalakay. Ngam, ay na, nagalas nga ramid ti kasta. Nanang, nala, pag nakmam day ta, kanday ta ti maganab mo, ta inabusom ti kinasing patya sawam. Day ta ti dusam, anang luko kang kwana. Pagbabawyak tinaramit ko, nanang. Mababain ako, nay. Gapo iti panagbasol ko iti asawak. Biyag ti tao. Oh, nasa papayla ang lakay. Ngam nakapulis ka mat. Sa dino ti papanamaya. Mapanak ni balay da Tata Joel. Nag-text ngamin itay. Naku na, mapan ko kano kita, hindi pakontrata na balay da. Nasaya at nga rod no kasta. Ngam mabiit laang. Saan tapay mat anamigat? Ngam rumwarkan. Bakit? Itay pa nakaturog kayo iti anak ta, nanganakon. Nagkapiyak pa yun. Kasta ka di. Alang nga rod, ingkan. Ang mga no agur-urayan kan ni Tata Joel. Sige, sigan ti makamo iti anak ta. Inakon, wen? Sige nga rod, agan-anad ka. Ay na, nakaragragsa ka kunay bakit? Lakay. Lakay, apay. Sakti mang kontrata iti balay da Tata Joel. Kinapudno na, talo kami ang nagrarana iti iti balay da. Adamat lang mangayat ko maamang kontrata. Agam ti pagyamanak. Siyak tinangitalkan na. Kasta ka di lakay. Ay kat nasaya at nga rod apag iso. Umadanin ti enrollment dagiti ubing tapno adabus-busan da. Wan bakit? Awagak dagiti sigud nga ayabak a labor ko. Iti kasta, mangrugi kami. Ne, si kamot gayam ti masabat ko manang tesi. Nagapwam? Ay na, nagapu aki di pagadalan. Napan ko in-enroll ti anak ko. Si kangay, na-enroll mo ka din ti anak mo. Ay, awan manang. Ngam ijay ili. Ngamin, manginaan kami una iti tuition fee ijay private school. Kasta ka di. Da kayo ngay manang. Dito kadimot nga enroll ti anak mo. Wan, pampanunutak ngamin, no ijay ili, agpasahim at labinigat. Ay, sabagay matkit di Ay, imbagkapay manang. Private school ti pagadalan ti anak mo. Angam siyak, anusan na iti public school. Ay na, awan matlat nagdumaan na. Iso na lang ta medyo dakkel ti tuition fee iti private school. O, gari anak ko, saysaya atam kumati agadal, ha? Una nang. Panunutom adakkel ti bayadan tayo iti tuition fee. Una nang. Ikarik nga igaad ko ti agadal. Grade 7 akon. Kaniti private school pa iti nag-enrollak. Wan anak ko, iti kasta, matutukan ka ijay. Anya? Dito'y private school dito lugar tayo, ti pagadalan ti anak da pare Dario ko nang bakit? Wala kay.
Isumot ti na ibaga ni Mari Tessie itay na sabat ko. Kunan mo lang ka ba ilan da bayadan ti tuition fee? Takon ti private school da. Ha? Sabagay, dakil mo't kid date. Kupitan ni Daryaw kadagiti kon kontratayo na babalay. Ni, anya ka din day tangay pagbagam to ni. Ay kay pudlumay. Manulang mati sweldo ti construction worker akas kan kuana. Kumpara kanya ka mga opisina. Anya, Iso nga mo, kadaktal ti makupkupit da dya tao. Nadamag kunto pa'y adi na kano iti husto at hangdan, nagiti ay ayaban na laborer. lakay. Asino kumamot ti nakaibaga iti daytaken ka? Saan na nasken nga bagak. Kan may sa, nadamag ko nga gipuspuslit kadagiti materyales nga ilakla ko na iti junk shop. Nukas jay, nga awan ti akin balay. Ni, daytoy lang tinabati iti sweldom lakay. Agreklamo ka? Sika na, trabaho ta kita naman ti mabati asweldom. Anya, Amo man nakalunak. Iso tunggal pa nagsusweldo, makaltasan ti sweldo. amok met kat anakalon ka. Ngam saan mo takastoy ka basti tiyaw awat mo kanya kasigod ah. Anya na, kada taon ta nagadupay reklamo na. Di ka pa agyaman, tayawatan ta. Anya, ay, kasapulan ti anak ta ti tuition fee na. Umdas ka di dayto eh. Hoy, di nakpag-high-bloodon si kanay. Ang mga numatong paka. Anya, Nanang, mapana ko nag-eskwela. Adda ka din inted ni tata nga pag-tuition ko. ha? Ngamin, idi pa'y napanalawas tinaudi nga aldaw ti panagbabayad. Ngam aging gaita, jak pa'y nakabayad. Kanayon nga ipalagip ni teacher mi, nanang. Kasta ka di anak ko. Ay, pasensya ka na ah. Ada inted ti amam akwarta ngam. Igatang ko iti bagas tayo jay. Kan nagbayadak ka dagiti bills tayo. Nanang, Di ka madanagan. Padasak ti mapan umutang ka dagiti ko kumarek. Barang nga mautang ko. Kat makabayad kan intun bigat. uwen, nanang. Anto iti kwarta, bakit? Sweldok deta. Agyaman naklakay. Malagatangan mo namin dagiti masapsapol dito balay. Di mabati, iso ti bangkom. Wen lakay. Mapanak a grocery no aldaw. Kalpasan na, dumagasak matan ije bangko. Ala, sikan ti makaamo, bakit? Manang Tessie, ang mga no da kwartam dita, umutang ako ma. Ha? Ay, awanan kami ngamin ita. Kinapudno na. Saan pa yan nakabayad ni Jo ije pagadalan? Mangrabrabak kan samat, Jonah. Si kapay ti umutang kanyak. Idinto tamang opisina ti asawam. Dakil ti masusweldo na. Pudno amang opisina. Ngamay na, no amumla ko ma. Dakdakkel ti may kalkaltas iti sweldo na iti binulan. Ngam ti mabatbati, gapu ka dagiti loan na. Anya? Wen manang Tessie, pudno ti ibagbagak. Ay na, numdas la ko matiyaw awat na kanyak. Sa anak ko man nga umutang kan ka. Kasta ka di. O ala, pautangan ka pa'y laang. Apag iso, kasusweldo nila kay ko itay. Kasta ka di. Ay na, agyaman ako unay manang Tessie. Ay, at damot la pagbayad ni Joy inton bigatan. Umaylat na ti mayat na minum, tadanggayan na. Ne, si kamot gaan to ni. Uminom kamot nga agmay-may sa. Sapay rumabiin. Manong dari. Umay kagit dito minum ta. Sana ba ito lamat? Ay na, pasensya kan. Lik-lik-lik akong dahi tayo bisyok. Numabalin, jakon kaya ti uminom iti arak. Ang mga numaawisak manan kat may sublik manan ti kinaartek ko. Anya? Agawit takit din, ang mga agururay kan dagiti aginam. Sige, manong dari. Ito lang awisan kagit. Payan nagpala. Alaw, may kakit din. Kaya na dapay ngamin trabaho inton bigat. Darigat numabarte ka. Abay nga may trabaho ka pa lang manong. Dakil mo ti makupit no kadagiti mawawat na kontratam.
Anya. Nakakita may ti construction lang ti trabaho na. Yan isumutin ti masasinsa. Ne. Sabali day tay bagbaga mo na, Tony. Naportoy ka, manang, amo ka ti pagpagak. Nandamag kung tubay nga laklakom na kiti pospuslit mga materialis. Isa dakil ti kupit mo. Agasa? Private school pa ti pagadadalan din anak mo. Panawan kan, Tony. Ituloy mo lat tate aginom na. Gimbabak na nga karuba. Nga magtataon mo titi sana na sayat. Agila ko iti materialis di aking balay. Napno iso ti kupit na. Kasay, nakapabalay ka po iti kupit. Nalakay. Nabartag ka manan. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Nakababain ka dagiti karuba. Pumanukkaw ka. Sapay rabiin. Urasan ti panagiinan na. Ang bibiyang ko katagiti madistorbo. Umailak tati makabal sangwak. Umunag kan. Iturog mon. Ang dapat trabaho minton bigat. Hey, di na nga diktaran siya Jona. Mga nusikat ti pangipapasak iti pong tutunay. Anya nga min ayat ti parikot mo. Api akasta ti pukpuk ka mo iti karuba. No nasakit tinakam mo gapulang iti panagasenso ti karubam. Dakes nga apal dayta. Gaputa di mo kaya ti malamangan. Ano? Siyak sakit di ti paspasagidan ni Tony iti pukpukaw na idirabi. Wan nga rod lakay. Awan mat sa bali a construction worker ditoy. No saan asika. Ay, bayan tayo. Tinapatag. Sana pud no ti bagbagana. Siguro, dakes lang apal na dayjay. Iso akas ti bagbagana. Nagalas at talaga ti ugali ni Tony. Sipod pa'y. Iso lang ti kasta ditoy. Amin akaaruba na. Apaan na no adda makita na asumaya at tibiyag na. Ay, hun nga rod. No agsasao. Kunamlan di nakasapulan ti tulong dagiti kaaruba na. Bayan tayo. Ibagana lat at ibagana. Tinapatag. Nadalos at trabaho ti pagtataodan ti kankanin tayo. Igaad tayo kiti ti agtrabaho. Tani. Imunan na nag-lockdown ni Manila. Kapo iti dahi ti agraraira a coronavirus. Amangan na sumarunumutan di ti probinsya. Salbak kiti ti kasoy! Una yun eh. Apay manan ayalakay. Api akas na tilang nga managawid. Naikatak iti trabaho. Anya. Ay, Anya ngay. Inikatdakan ka puta kanayon kamot ngamin ngaglangan. Imbag kumaan o valid dagiti rason mo. Ngam saan mat? Agabsent ka. Gapula ang tanasubraam ti arak. Kasano pa itan? Kasano nag-lockdown dito lugar tayo? May pari ti rumwarga po iti agraraira a virus. Anya ngay ti kanan tayo. Ay, kunakon kat. Lockdown nandito lugar tayo. Huwag nga rod bakit? Naimbaglaangan lakay. Taadamot basit na iduldulin ta akwartata. Tanuawan, kasano tayon ngay kat maiparitan ti rumwar. Huwag nga rod. Imbag lang nga daigatang itikanan tayo, ita a pandemya. Iso na saya at tanapanunot mo tinang ibang bangko idi adda trabaho. Wan lakay. Iso nga gyaman naktain-inted mo kanyak dagiti sweltong. Ita, saan tayo nga agparikot iti igatang tayo iti makan? Ay, kasano itan? Awan ti iso amin iti balay. Awanan ti maisaang inton malam. Basta ya. Ala, siya kundi makamo. Mapanak ijayan tanan ng inton malam. Kat kasanon nga no awan. Ay, ibagbagak ngamin kan kaidi ano mabalin. Mangibang ko kamot iti uray basit. Tapno da mausar, no kasto yung awan trabaho. Anya nga ita. Sao kala sao. No kayat mo, sikan ti mapanagdiskitar iti maisaang. Ay na, unay kamutan. Maramit mo pa ilat ag sa umot iti kasta. Ala, ingkag diskitar, no da madiskitar mo. Ngamnawan, makamu ka. Mabisinan dagiti anak mo. O anya, nagawid ka nga ima-ima. Anya nga iti pangrabyan tayo.
Napanak niya yung dananan. Hanggang isumong lang. Parikot da, no pagalaan da, iti isang da. Anya? Bakit? Padasim nga tatimapan kadagiti ko kumarin. Saan na bali? Sukatan tayo mo lang. Apa man na makasapo lang iti panggada. Ay, awan amok nga sitga kita. No ni manang tesi, mabain akon. Ngamin, aging ka ita, at dapay lautang ko kankwana. Jak pa'y nabaybayadan. Oh, Jonah, si kamot ti masabat ko. Sa dino tinagkapam, Kwa manang tesi, naggapu akijayan ni Mari Suping. bagas samat day taimot mo. Wen manang, kinapudno na. Awan nga minon maisa ang mi. Iso ang napanak pa'y labing mulod ijayan ti kumarek. Kasta ka di, ngam saan nga umdas day ta akanin nyo iti mabayag. Pangdwalaang nga aldaw day ta. Wen nga rod manang. Awan mo't ngamin trabaho ni Tonin. Sa maysa, kastoy pa'y mo't a lockdown. Narigat ti mapanagsapol iti panggadan. Ay, wan nga rod. Maala, umay kanto ijabalain ton malam. Adda itod mi kada kayo. Ha? Orayan kanto, ha? O, adtoy Jonah. Alaom day to'y bagas. Imbag lang addamot abas tuyo. Ay na, agyamanak. Kinapudno na. Parikot kong agpaiso no sa dino man ti pangalaki ti isaang mi. Awan anyaman na. Awan sa baling agtitinulong ita no saan ada tayo nga agkakaaruba. Kani, alaom day to'y 2,000. Imbag lang nga igatang yu iti masapsapol yu ijabalayo. Ha? Ay na, manang tesi. Adoon na yan ti utang ko kan ka. Saan na bali? Pakaragsakan mi ti tumulong kada kayo. Mababain akon kada kayo manang. Orekas dyan tinaisawsawang ti asawa kiti kalabas. Ngam, kaya't yulat ta ti tumulong kada kami. Di mon panunutan day jay. Lipate mon day abanag. Manong Dario, mababayin ako ni kada kayo. Ha? Ado dagiti sana nasayahat nga nararamid ko kada kayo ti kalabas. Agam, nagtalinad lata ti kinasayahat ko kada kami. Tony, Pakawanan nak manong. Kinapudno na. Nawan kayo tumultulong kada kami ita. Diyak mo, no sa day no ti pangalaan mi iti isa ang mi ita lockdown. ayos lang day jay. Tinapatag, naamiris mo asaan anasayat dagiti inararamid mo, Tony. Aklo nak manong. Tinagtagibasit kan inuy-uyaw ko ti trabaho. Agam ita. Sikat ti ad-adda tumultulong kada kami. Anyaman ti trabaho tayo. Mulakit dinadalos, awan parikot. Ora construction worker lamang ko na. Saan tayo kumatagtagibasitan? Gaputa saan at ikinangato ti rangko. Wano nagadalan ti pagibasaran ita panawan. Diskarte ti kasapulan, Tony. Tandaan am dayta. Biyag ti tao. Dua ang bulanan adyak nakabayad iti boarding house ko. Papapanawon da kon iti dagus ko, Hil. Dua a bulan mo't ngaminan ang nabakante ak iti trabaho. Diyak kon nakastrek iti trabaho. Apaman ang naglepas ti kontratak iti mola nagtrabahwak. Anya nga rod ti plano mita, Diana? Ay, diyak mo't kaya ti agawid iti lugar mi. Narigat ti biyag iti lugar mi, Hil. Numabalin, diyak kaya tagsubli iti rigat. No kayat mo, umay ka agnay di balay mi, Diana. Ha? Saan nga ta nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Nasingpot dagiti dadakkel ko, ken di kagdanag. Diyak gundawayan ti panagnaed mo ni balay. Ay ayatan ka, resrespetuan ka. Di kan tumabalin asagidan. Aging ga adi kain kasar. Ay, talaga gayam ang nagtanok kang agayat, Hil. Ay ayatan ka,
Katagyaman ako, Nay. Awan ti rumba nga pagyamanam. Pagrebengak ti mangtulongkan ka. Gaputan nubya kakit nga rod. I love you, Diana. I love you too, Hil. Nanang, tatang, iso ni Diana. Nobyak. Agmano ak tata, Nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Kasyat na ka ti Diyos, balasang ko. Si kagayam ti kanayon nga istoryaen ti anak may kada kamay. Sang kaidayaw na ti kinapintas mo. Pudnugaya manapintas ka. Agyaman nak tata. Saan laan napintas ni Diana, tatang? Nasingpot pa deta. Naumma a babae. Nasaya at nga runo kasta. Nagasat ka ata. Nakatumpong kay tikaskan kwa na anak ko. Sige, mabitla ang taagluto ak iti pangrabyan tayo. Awan pa'y urnong mo aya. Hel, adamat ba si tatang? Apay nga rod, adi mo pala ikalay sa tinubyam. Kurang pa'y daya pagkasaran mi, tatang. Saan amasapol nga ingrande ti kalay sayo, anak ko? Oray, simple laeng. Tinapatag, agsimpa kayon. Ta saan katakasta? Agnobyo kayo pa ilaeng. Ngam insang patmon dito'y balay ni Diana. Di kay madanagan, tatang. Taagsina ti pagturugan mi. Amumeten, dagiti kakaruba tayo. Nagatel, dagiti dilada. Ken natadem, dagiti matada. Basit la makita da. Ikandan iti sa balay a kay papanan. Tatang, iso ano siyak la ti masurot. Nasa isaya at no ikasarmon tinobyam. Uray, simple lang nga kalaysa, anak ko. Ay, uwan tatang. Sige, kasaritak to ni Diana. Tano umanugot, uray, agpalabas kami la iti sumagmamano abulan. Sa kamin to agsimpa, tatang. Diana, apay nga gal ka, balasang ko. Adamot washing machine. Aramatem saanin nanang? Basit mo't laang tilabaak. Mabit laang daytoy. Ay na, nakababain kan. Si kantaglablaba ka dagiti kawus may. Siyak tirong ba nga agbain kada kayo, nanang? Ngamin, papakpakanak laang diti balayo. Awan pa ngamin mas talaga katrabaho. Ay na, asawa na kan di anak may. San kumakasta ti panunutam? Di ka agbabain, balasang ko. Jaklain pagarop, talaga kaya man nasingpot dagiti dadakkel mo, Hil. O anya, napanagnagamon, Diana? Nasingpot ka ngamin. Nag-asatak, takasken ka tinagbalin na nobyak. Ken agbalin tong asawak. Uray siyak. Makuna ka siya kung ti kagasatan anobya di tirabaw ti daga. Nakasingsingpat tinatumpungak anobyo. Sapay kumatadikan to agbaliw. Promise, Diana. Saan to Apolos? Kat ikarik, si kantulaeng ti babae nga ayatek. Diana. Insan, Oh, insan bentong. Si kamat gayam. Umay ka. adun sa titarimano nga lugan ita. Uwan nga rod insan. Ngam, italaang manan. Naggigiddan mo't lang nga rod. No daduma, basit. No daduma, adumet. Talaga kasta, insan. Ay, mong gaya minsan. Kasara ko ni Timabe. Oh, daytoy. Invitation card mat. Hoy, ninsan. Nagkasara ka si kanto ti may nga abaya. No kasta. Ikasarmon dyan nobya mataga kabang-ibang nga ili? Ni Mary Jane? Saan nga ni Mary Jane, insan? Ni Marina ti kasar ko, insan. Kastaya. Nagsukat ka man gaya man iti nobya, insan. Mao din ni Marina, insan. Isoon ti final. Sika talaga. Alakit, kablawan ka insan. Nagyaman na, insan.
Mapanang titawan. Isu mga sawa kay din insan. Si Kangay, kanumat nga ti kasar. Sumaruno kami ton kada kayo, insan. Ha? Nagpaisaw, insan? Ay, una, kasinsin. Mayat nga rod insan. Tag-contest naman ang madan iti anak. Rumbang lang nga dito'y balay may ti pagkasaran nyo iti anak ko. Ta, binabayan kami. Wana nang. Talaga kasta ti plano mi. Anyat partin nyo. 5 ababaw, yabalayan. Laeng. Ha? Kurang ka di pa'y dayta, abalayan? Kurang. Nagado ti kabagyan mi dito'y lugar mi. Dandani kabagyan mi amin na bumarangay dito'y. Iswa na yunan nyo. Nanang, umdasan jay 5 ababoy. Dadakkel mat dagi jay. Ay, agtal na ka, anak ko. Agdengag kalaan. Da kami tagsasarita. Sige. Agnayon kami iti 2 ababoy, nanang. Baboy manan. Ay sus, maumati tao no pasi ka baboy. 5 baboy, 3 baka ken 3 anwang ti maparti. Ha? No, awan may provide you. Ora, awan ti mapasama ka kasar. Anya? Kaano ka manan nga agawid ngay, manang? Ay, jakam mo. Ala, ingkay jayan mimi. Panawan da kami dito yan. Bye-bye am ka dilata, Diana. Mailiw nga rod ken ka. Kasta ni manang ko, Manong Hill. Nauyong kanyak. Kanayon nak nga ungtan. Ngam, lab ko lata, tamanang ko kat nga rod. Ay, ala, ingka katijayan mimi. Panawan da kami dito yan. Wan manang. Ay, binaybay am la kumahan. Kaasimat, manot tawin ni Mimin. Siyamnan Adayo tinagbagatan nyo Ako minupusal baby nga min si kapsat ko. Isumat lagayam Saan man nga iso ti pagsaritaan ta? Pasensya ka ni iti ugali ti inak ha? Awan da jay, Diana. Maawatak ni nanang mo. Iso adi ka madanagan. Agyaman nak. Anang arot ti planom ita? Agornungak pa'y. Iso na laeng ta. Maitantan pa'y laeng ti panagkasarta. Awan problema kanya. Okay lang dyan ka? Nga ore agden natan ka sa gasawa? Wan awan problema iti dayta. Kahit kasanungay, ingrandi matakasarti kayat ti ina ni Diana. Huwan nga rod, nanang. Yamsa na bali. Tanagsaritaan min kini Diana ti may papaniti dayta banag. Agden na kamin kasagasawa. Nga oresan kami pa nagkalaysa. Ay, may mayat kumamot laeng no agkasar kayo pa'y nga umuna. Agornungak pa'y, nanang. Hil, no maitalot mo ti sweldom kanya kas mekaniko, siyak ti mangidulin. Wana, talagamot asika ti mangigamit ti sweldok. Mabiit ta makaurnong no siyak ti mangidulin di ti kwartata. Naimpo na kamin. Saan ang agastadora kasi ti daddo mga asawa dita. Nag-asa ta, takasken ka tinagbalin akatakunay na iko'y tibiyag. Anusan ta ti agornong? Tapno makapagkasartan, Diana. Kurang daytoy, nayuna, manak ko. Awanan nanang, dayta lang tigam ko kwarta. Kat, kasano nga ruden, agporsyento ni tidakkel ja utang ta. Basta ito yulat tanaytan isupay ang maikisay. Ibagam ka ni Hil, taaglon. Tapno mabayadan ng ti utang ta. Sige, padasak to ang kasarita, nanang. Apay nga ka manan. Umayak ang dawat iti allowance ti anak mo Maliplipatam san ti obligasyon mo kini Mimi. Kahit itad ko lang din na panalawas Kurang. Ada kasapulan ni Mimi anas ka nagatangak. Anya? Alan, mangtad kan. Uray 5,000 lang. Tano di ka mangtad, idarong kan. Ket, nakaurnong kan, Hil. Adda ka din omda sa bosbosem apang ikasarkin ni Diana. Madama pa iti panagurnong ko, tatang.
ni Diana ti mangigam iti sweldo. Ala, aganos kayo. Tanagarbo met akasarti kayat ti ina ni Diana ang mapasamak. Wan tatang, sa nabali, tamakaawat ni Diana. Ay, jaklaim pagarop. Ambisyusa met gayam ti agbalin agatugagam, anak ko. Ana, baybayan yung tatang. Jak kayat agurain nyo ti ina tinubyak. Saan ko met kiti akagura, anak ko? Ibagbagak laeng. Hil, mabalin mo ka di ti agloan? Ha? Apay ka di, Diana. Apay no agloan ka laangan. Para itian niya. Para iti pagkasaranta. Ha? Madanagan ak ngamin. Ang mga nagsikugak adita pa'y nagkasar. Sige, no kasta ti kayat mo. Aglunak nga rod, tapno makapagkalay satan, Diana. Hil? Oh, Diana, apay nga may kaditi talyer. Agawid aki di Lucarmi. Nayunam ko mati kwartak. Ha? Mangirwar ka pa lang iti ornong ta, Ken, adamot kin katilon ko, Kisayang pailaeng. Ako, diyak kaya takisayan day chay. No, ada extra manim dita, isupay laang. Ha? Oh, dahil tilat na bate a kwartak. Sang ribo langan. Adto yun, Agyaman na, Hil. Excuse me? Ni, adaw may agpa-repair. Ha? Ay, sige, mapana ko ni Hil. Diana! Mapit lang! Diana! Ha? Amom ni Diana? Sir? Wen, sigod nga sawak day jay. Ngam apa yang nagkapo dito day jay babae. Ha? Sigod nga asawa? Kunayo? Sir? Wen, ngam, nagsina kami. Adda ko may patarimaan ko itilogan ka. Kasano anak kunayo asigod niya asawa yun ni Diana? Sir? Nasaya tagdagan, Diana. Ha? Apay akas lang makapungpungtot ka, Hil. Sumar ka. Tagsarita tayo dinalabat. Ha? Hil? Apay anagilimod ka kanyak, Diana. Apay adi mo impagbaga akasado ka kayaman. Kuti bagbagam akabsat mong obeng. Anak mo kayam. Ha? Naamu akong tikinapod no, Diana. Luklukun naklagayam. Hil? Di ka naging didiam mo. Taad na ebidensyak. Kita ang dagiti alatawan. Inalag iti sigod niya asawam dagiti alatawan. Ladawan niyo at talo iti anak niyo. Kunak tupay kat nga gistorya ti awanan bain na lalaki. Ang gamala, aklo nagtikinapod no. Narigat mo't naglibakak, Hil. Kat pakawanan nak no nagulbudak kan ka. Kukwartaan naglagayam, Diana. Ni, sana pud no dayta. Nukas tangarod. Ayan ti kwartang ornong ta. Agraman ti inlon ko a kwarta. Ayan na! Ko. Sorry, Hil. Nagastos kun. Imbay bayad ko iti sigod nga utang mi kaninanang. Husto nga rutim pagatisigod nga asawa ma. Iso asininaan na ka. Gapo iti kinagastaduram. Pagkawanan na kumahil. Pagbababawyak tinaramid ko. Pumanaw ka, Diana! Pug sa atin tang relasyon ta. Ngam bayadam titinakaw mo a kwarta!